ko Perezida Tshisekedi yaba yumvikanye na bamwe mu basirikare bakuru mu gisirikare cya Kongo FARDC ko bagiye gushora abajenerali baketswe kuba bari mu mugambi wo kumwikiza bakoherezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba kugira ngo bajye gutanga amabwiriza ngenderwaho bari hafi y'urugamba bakicirwayo mu rwego rwo kugabanya abanzi ba Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Nibyo ikaze kuri page y'ubutasi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaba muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo aho bigaragara ko umutwe w'inyeshyamba ya 23 ukomeje guhemukira igisirikare cy'u Burundi, igisirikare cya leta ya Kinshasa FARDC, FDLR, imitwe y'abarwanyi ba Wazalendo bakomeje kwitambika ibikorwa by'umutekano wa M23. Amakuru ingenzi ava muri raporo y'umutekano yatanzwe n'intasi za Kinshasa yavuye muri Kivu y'Amajyepfo agera muri presidence kwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo agira ati muri Sud Kivu birasa naho twavuga ko ibintu byamaze kuba bibi cyane kuko kuba twatakaje karehe yose ubu ikaba irimo umutwe wa M23 n'ingabo z'u Rwanda. Birasa naho twebwe byamaze kudusharirira kuvuga ko gutakaza centre ya karehe bisobanuye gutakaza iyo territoire yose, kandi birasa naho twamaze kugera aho ibintu bigoye. Dukeneye umusada nkuko twabisabye kuwa kabiri w'iki cyumweru wihuse kandi ushobora kudufasha. Ntabwo ubu twavuga ko dukeneye indege cyane, ahubwo turasaba ko hakoreshwa uburyo bwose bushoboka kugira ngo tubone imbunda ziremere cyane z'umusada zishobora nibura guhagarika umwanzi uri kurushaho kumanuka imisozi ku bwinshi. Ibyo nibitindi kibuga cy'indege cya Kavumu kiraza kuvamo, kandi biraba bisigaye nko gutera intambwe kugira ngo Bukavu nayo mu biganza by'umwanzi. Turasa n'abakeneye uburyo bwose bushoboka burimo no kwifashisha drone kugira ngo tubabaze umwanzi ataragera mu buryo bwiza bwo kudutegamo imitego. Iyi karehe yacu yafashwe kandi birasa nkaho bigoye kubera ko bafite umusada uri kugera muri Nyabibwe. Inyuma biroroha cyane kurenza uko twaba turi kubahagarikira kure. Nyakubahwa, turasaba byihuse ko tubona umusada intwaro ziremere cyane kugira ngo nibura turyame ku kibuga cy'indege, kandi undi musada w'urukuta rwisumbuye kurwaba rurinze Kavumu rujye neza mu birometero nibura bike cyane bishoboka hanze ya Bukavu kugira ngo umwanzi atarushaho kutwinjirana. Ibi kandi icyo bisobanuye nuko Bukavu turimo turayitakaza mu gihe bitaza kubahirizwa. Amasaha 72 ashize twasabye umusada ntawo turabona, kandi igisubizo twe twabonye nuko amasaha 48 yari gukurikira twe twamaze gutekereza ko turabona bivuye ku gisubizo mwaduhaye. Ibintu byamaze kuba bibi cyane. Aya ni amakuru y'ubutasi ava i Kinshasa bivuga ko yavuye muri raporo yatanzwe n'igisirikare cya Kongo FARDC mu ntasi zacyo zasabye umusada wihuse kubera ibiri kubera muri Kivu y'Amajyepfo. Amwe makuru ingenzi agira ati isa 8 kugera isa 11:40 byari byamaze kuzamba kubera ko umwanzi hari ibintu bibiri arimo araturusha cyane. Umwanzi arasa n'ufite morali yo kugira ngo akomeze urugamba, twebwe mu gihe twamaze kubona ko igisigaye nta kindi no kuryama kuri Kavumu kugira ngo dushobore kwitambikira umwanzi kure ataragera muri Bukavu. Igisa n'igikomeye n'uburyo umwanzi ari kugenda atuma abaturage nabo bamuha amakuru yaho abasirikare bacu bihishe. Dukeneye ijambo rinyura ku bitangazamakuru bya leta kugira ngo nibura babwira abaturage gukomeza kwinangira kuko barimo baraterwa ubwoba nibiri kuba kubera nta makuru ari gutambuka bakomeza imitima, bigatuma ibintu birushaho kuba bibi cyane. Turasaba ko hanyuzwa ijambo ku bitangazamakuru bya leta rishobora kubahumuriza ko turi gukomeza, ariko mu gihe turimo turabona ko abaturage nabo bashobora kuba bari korohereza ku gutanga amakuru ku mwanzi, birimo biradushegesha cyane. Dukeneye umusada nko kugira ngo turebe ko ibintu bikomeza cyane. Ibyo nibiri kuba muri Kivu y'Amajyepfo muri centre ya Karehe nyuma yo gufatwa Kavumu gukomangirwa. Birasa naho ibintu byamaze kuzamba cyane. Amwe makuru ingenzi ava muri Bukavu agira ati buri wese uri muri Bukavu afite ubwoba, udafite ubwoba n'ufite ahahuriye n'intambara directe. Bisobanuye ko intasi za M23 zirimo kubona amakuru y'uburyo turimo turiyegeranyamo. Buri wese afite ubwoba, abacuruzi batangiye guhungisha imitungo yabo,
byasaba ko twavuga ko Bukavu isigayemo abantu badafite icyo bavuze, kandi kubona abantu batangiye kugira ubwoba birimo biratera ubwoba abasirikare, kubera ko hari imico yatangiye kugaragara ko hari n'abatangiye guhunga hakiri kare, mu gihe abasivile nabo bari guhunga kugira ngo batazafatwa amateka bigendanye nuko bigaragara ko umwanzi ashobora kuza kuturusha cyane. Ahangaha twavuga ko harimo maneko nyinshi ziri gutanga amakuru. Twamaze gufata abantu barenga 20 barimo barohereza amakuru ku ruhande rw'inyeshyamba, kandi birimo biratugora kugira ngo dutekereze kurinda Bukavu. Kavumu nayo yugarijwe kuri uru rwego. Aya ni amakuru y'ingenzi ari gusohoka ku basirikare ba leta ya Kinshasa, aho ku mirongo y'imbere ku rugamba bamaze kubona ko ibintu byamaze kubakomerana cyane. Ku rundi ruhande kandi M23 yemeje ko leta ya Kinshasa yaturekesheje abari bafungiwe muri gereza ya Munzenze mbere yuko iyi Goma muri Kivu y'Amajyaruguru mwabyumvise ifatwa na M23. Guverineri mushya wa Kivu y'Amajyaruguru Bahati yatangaje ko ubuyobozi bushya bwa Kivu y'Amajyaruguru bugiye gukorana n'inzego zibanze kugira ngo bufate aya mabandi yose ashaka guhungabanya umutekano, arimo n'izi mfungwa zaturutse gereza ya Munzenze. Uyu kandi yagize ati uyu mujyi wa hano urimo ibibazo bitatu. Icyambere, hari gereza yarimo abicanyi, abo bicanyi bose barafunguwe bari hanze baraturutse, leta y'abafunguye mbere yuko tugera hano. Ibyo bivuze ko tugiye gukoresha ingufu zihambaye cyane. Ku rundi ruhande, Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo agiye kujyana i Dar es Salaam, umutima unangiye bikomeye. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Chilombo yagaragaje ko atazajyana i Dar es Salaam muri Tanzania no kwemera ibiganiro by'amahoro hagati y'ubutegetsi bwe n'umutwe witwaje intwaro wa M23, nubwo umuryango mpuzamahanga ukomeje kubimwingingira. Amakuru agira ati i Dar es Salaam tariki 8 z'ukwezi kwa kabiri hateganyijwe inama ihuza abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa SADC na EAC igamije gushakira igisubizo kirambye intambara z'urudaca zimaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi wa Perezida Tshisekedi Tina Salama yemereye Radio Kapiko uyu mukuru w'igihugu yitabira iyi nama, kandi ngo yifuza ko iyi miryango yakwamagana icyo yise ubushotoranyi bw'u Rwanda ikanarusaba gukura abasirikare babwo ku butaka bwa Kongo Kinshasa. Gusa imvugo y'ubushotoranyi bw'u Rwanda ikunze gukoreshwa n'abategetsi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagamije kugaragaza ko u Rwanda rufashe umutwe wa M23, ariko rwabiteye utwatsi inshuro nyinshi rusobanura ko ari ibirego bidafite ishingiro, ahubwo rwagaragaje ko leta ya Kongo Kinshasa ikorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Tina Salama, muvugizi wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, yatangaje ko Tshisekedi yifuza ko EAC na SADC bisaba M23 gusubiza leta ya Kongo Kinshasa umujyi wa Goma, hakana fungurwa ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kugira ngo cyifashishwe mu gutwara inkomere no mu bindi bikorwa by'ubutabazi. Ntabwo Tina Salama yagaragaje niba hari icyo leta ya Kongo Kinshasa yiteguye mu byo yasabwe n'umuryango mpuzamahanga cyangwa M23 kugira ngo amahoro aboneke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibisa no gukomeza gutera imigeri, abasesenguzi n'abakurikiranira hafi bakavuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa bushaka gukomeza kugorana kugira ngo bugaragaze imbaraga bigendanye n'ababuri inyuma. Amakuru ingenzi agira ati ubutasi bw'ibinyamakuru bikomeye burimo burabona ko umusada w'ubutegetsi bwa guverinoma y'u Burundi kwa Perezida Evariste Ndayishimiye buracyakomeza kwisuka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari nacyo kimwe umusada wa Perezida Cyril Ramaphosa kuri Perezida Tshisekedi uracyakomeza. Biragoye ko abo bose nubwo bakitabira inama ya Dar es Salaam ku munsi w'ejo wa gatandatu hari icyo byatanga, kubera ko abazaba bayigiyemo bazaba bagiye kugaragaza uruhande rumwe, kugaragaza ku isura mpuzamahanga, ariko mu bikorwa by'indani baracyakomeza umugambi wabo wo kugorana na M23 isa n'iyamaze kubarusha imbaraga ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amwe makuru aremereye cyane kandi atugeraho ava mu butasi aranashimangira ko ibikorwa by'umutwe w'abarwanyi wa M23 bikomeje gusunikira igisirikare cya leta y'u Burundi kuba cyatangiye ahubwo kwica abasivile barimo baragerageza gukeka kuba baba bakorana na M23 mu bice bakirimo biri hafi ya Kavumu ndetse na Bukavu, aho bivuga ko abangaba baba aribo bari gutanga amakuru ari korohera M23 kumenya aho ingabo za leta ziherereye cyane, nk'uko amakuru ingenzi atugeraho akomeza kubivuga. Gusa ku rundi ruhande uteye icyumvirizo kubiri kubera ku mirongo y'imbere ku rugamba, ukumva nibiri gutangazwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, biragoye ko ubutegetsi bwa Kinshasa buzemera ibyo buzasabwa, kandi ibyo bizaba ari ukongerera morale abarwanyi ba M23 ku gutuma bigarurira Sud Kivu ndetse n'umurwa mukuru wa Sud Kivu Bukavu kajya mu biganza bya M23. Ku rundi ruhande kandi hari amakuru ava mu bakomeye mu gisirikare cya Kongo FARDC agira ati birashoboka ko twamaze kurushwa imbaraga
ariko nanone gukomeza kwikanyeza k'ibiganiro bigamije amahoro bitashoboka niyo mwabyemera kubwo buryarya kugira ngo twongere twiyegeranye mu byumweru bice biri imbere, twongere dukora ibikorwa by'ingenzi byo kubohoza ibice byamaze kujyamo inyeshyamba. Birashoboka ko ari bwo bwonyine buryo dusigaranye, kubera ko uyu munsi yego dushobora kubona abasirikare ibihumbi magana bajya muri wazarendo n'undi musada w'ibihugu by'inshuti, ariko biragoye ko uyu munsi dushobora kuba turi kuri karibre yo guhangana na M23 kubera ko bari kuturusha morali. Ingabo zacu zamaze kugira ubwoba, umusada ntabwo uragiraho bikenewe kuba twagira, ariko uyu munsi tuvuze ko duhasabye natwe agenge k'imirwano dushobora kukemera mu buryo bwo gukomeza kwitegura, ariko mu gihe twakomeza guhangana muri uburyo turaza gutsindwa kandi biraza kuba bibi cyane, kubera ko umwanzi hari cyari kuturusha gisa no kwigaragaza neza ku ruhando mpuzamahanga. Amakuru y'ingenzi aravuga ko muri Kivu y'Amajyepfo ubwo bari bwose, yaba mu basirikare bari ku mirongo y'imbere ku rugamba, mu basivile ndetse n'abayobozi ba politiki bagenzura umujyi wa Bukavu, biri kuvuga ko bamwe batangiye guhunga, gusa bikavuga ko bigoye kuba hari umuntu ushobora gufata inzira isoka muri Bukavu yerekeza nko kujya kunyura Kamanyora ngo yinjire mu Burundi, kubera ko Burundi bwamaze gusa n'ubufunga imipaka yabwo mu rwego rwo kwirinda ko muri ako kavuyo k'impunzi hashobora kuba hakambukiramo abarwanyi bashaka gutera ubutegetsi bw'u Burundi, nkuko ab'ingenzi mu butegetsi bwa Bujumbura babitangarije ibitangazamakuru by'imbere mu gihugu ko impamvu z'umutekano w'igihugu arizo ziri gutuma bashyiraho amananiza kwinjira muri iki gihugu aturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa ku rundi ruhande biravugwa ko hari ibintu bimaze gukorwa mu masaha y'isa 11:00 mike cyane bikorewe mu nzira ya Bunyakiri winjira muri Parike Nationale ya Kahuzi-Biega, aho bivuga ko hari umusada waruzanywe n'amakamyo y'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC amaze gutegwa ambushi. Bikavuga ko yaba ari M23 yari yihishe muri ayo mashyamba y'inzitane mu rwego rwo kuzitira ko ari umusada wanyura muri iyo nzira ya Bunyakiri werekeza muri Kavumu, nk'uko amakuru y'ingenzi atugeraho akomeza kubivuga. Birasa naho ibintu bikomeje gukomerera cyane igisirikare cya Kongo FARDC. Ku rundi ruhande kandi amwe mu makuru agashimangira ko Perezida Tshisekedi yaba yumvikanye na bamwe mu basirikare bakuru mu gisirikare cya Kongo FARDC ko bagiye gushora abajenerali baketswe kuba bari mu mugambi wo kumwikiza bakoherezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba kugira ngo bajye gutanga amabwiriza ngenderwaho bari hafi y'urugamba bakicirwayo mu rwego rwo kugabanya abanzi ba Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chirombo. Birasa naho ibintu byamaze kuba agaterera nzamba ku butaka bwa Kongo Kinshasa. Ni byinshi cyane bikomeye, ndabashimiye, mbifurije ikaze ku bindi biganiro byacu bikomeza. Umutego mutindi ushibukana nyirawo, ibyo nibimaze gukorerwa igisirikare cya Kongo FARDC n'ingabo z'u Burundi bari basatiriye neza ishyamba rya Kahuzi-Biega muri Parike Nationale y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amwe makuru y'ingenzi ava ku mirongo y'imbere ku rugamba, ubwo mwabyumvise twinje muri Kivu y'Amajyepfo, arasa naho akomeza kugaragaza uburibwe abasirikare bari ku ruhande rwa Perezida Tshisekedi batangiye kubabazwa cyane bikomeye. Amakuru agira ati neza muri Parike Nationale ya Kahuzi-Biega ibintu byamaze kuba bibi, mu gihe hari zone bari bamaze kwiyegeranyirizamo ku gace k'icyayi Kambayo. Ubu byamaze kuba bibi kuko abasirikare barwanira ku butaka mu gisirikare cya M23 babasatire kugira ngo babinjize mu ishyamba. Biravugwa ko impamvu yo gukurikira kuri iri shyamba rya Kahuzi-Biega muri Parike Nationale ari uko inyeshyamba za FDLR zari zahungiyeho ku bwinshi mu rwego rwo gushaka inzira zerekeza muri Warikare. Amakuru agira ati abasirikare ba leta FARDC, ingabo z'u Burundi bari bakoze urukuta rushobora gushyirwaho imbunda z'umusada kugira ngo babuze ko nibura ikibuga cy'indege cya Kavumu cyaza gutangatangirwa mu gice cyacyo kiri mu misozi y'uburengerazuba bwacyo. Ati iki gice kugira ngo bakinjiremo bashoraga kubanza gutangatanga kuva muri Mbayo werekeza neza mu burasirazuba bw'iyi Parike Nationale ya Kahuzi-Biega. Ibyo nibyo M23 yabanze gukuraho kugira ngo ibone kwataka centre tuwe cyane ya Kavumu. Amwe mu makuru y'ingenzi atugeza agira ati ni bitendo bibiri byakozwe na Special Force y'igisirikare cya M23 kugira ngo berekeze muri iri shyamba igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'ingabo z'u Burundi. Ati
bo mu rwego rwo kugira ngo bagaragaze ko ari abarwanyi ba Wazalendo bari aho hafi gusa nibo bashyizwe imbere kugira ngo barwanire ku butaka, ariko inite za M23 zigabanyijemo ibice bigera mu 9 kugira ngo zise nizigotera abo ngabo ku kwinjira mu ishyamba, kandi niko byagenze. Hari amakuru agira ati imbunda z'umusade ebyiri zari zananiranye zababazaga cyane mu mirongo y'imbere y'abarwanyi ba M23 zabanje gutwikwa. Amakuru agira ati abarwanyi ba Wazalendo bari guteza akaduruvayo ndetse bari no gutera ubwoba abasirikare ba leta ya Kongo FARDC, ibituma bava muri zone barimo bigatuma hahita hamenyekana aho umwanzi aherereye cyane. Ku rundi ruhande kandi rw'uburasirazuba bw'ikibuga cya Kavumu biravugwa ko hari imisozi irimo amashyamba abasirikare ba leta ya Kongo FARDC n'ingabo z'u Burundi bari bihishemo, nyuma yuko bivugwa ko bari bafite amerekezo yo kuva mu gace ka Ruhihi bagana neza mu majyaruguru y'aka gace kugira ngo bajye kwitambika ndetse no kubaka urukuta rushobora kubuza ko abarwanyi ba M23 bamanukira muri centre ya Katana baza kuza kugota mu gice cy'uburasirazuba bw'iki kibuga winjira mu gace ka Kashenyi. Amakuru agira ati M23 iri gukoresha drone cyane kugira ngo ivumbura aho umwanzi aherereye. Ibi biri korohera cyane ko basubiza inyuma abasirikare ba leta ya Kongo FARDC nabo bigaragara ko bafite ubwoba. Gusa ku rundi ruhande amwe mu makuru ingenzi ava ku mirongo y'imbere ku rugamba agira ati Special Force y'igisirikare cya M23 irimo irakora igisa no gutatanya ingufu zo bahanganye kugira ngo imbunda ziremere cyane za M23 nazo zibone gukora, ariko hari n'amakuru atigeze avugwa cyane bivuga ko igisirikare cya M23 cyanashyize mu mutego abasirikare 29 b'igisirikare cya Kongo na 4 b'abarundi bari mu bitaro, aho bivugwa ko bari bamaze kusohoka mu bitaro bya Formilake ariko bakaza kugwa mu mutego w'abasirikare ba M23, bikavugwa ko ibintu byatangiye kuba bibi cyane. Umwe mu baduhaye amakuru uri kuri centre ya Katana kuri hotel yitwa Metal yagize ati birashoboka ko ibyo twabonye kuri lycée Katana Mwanda biteye ubwoba kubera ko umuvuduko abarwanyi ba M23 bari kumanukiraho mu misozi bazamuka indi bakurikiye ingabo za leta, bishoboka kuba ibintu bishobora kuza kujya mu buryo tukaza kubona ugutabarwa byanze bikunze muri uyu munsi, kubera ko bigaragara ko urusaku rw'ibiturika rwo rwakomeje kumvikana rusa n'urutangiye gucogora muri aya masaha. Birasa naho igisirikare cya M23 gitangiye kunaniza bikomeye abasirikare bari ku ruhande rw'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Ku rundi ruhande ariko kandi ubu tuvugana ari amakuru y'ingenzi amaze kutugeraho akomeye cyane agira ati M23 mu itangazo imaze gushyira hanze rya Lawrence Kanyuka umuvugizi wa AFC M23 agize ati ntabwo M23 ifite umugambi wo kugira nabi abasirikare ba Afrika y'Epfo ba SANDF bari muri mission ya SAMIDRC bari mu birindiro byabo n'intwaro zabo, kandi rwose ntacyo tubakoraho. M23 iri ko borohereza mu buryo bwo kubonamo ibyo kurya n'amazi, bagomba gusaba leta yabo kubasubiza vuba iwabo ibisigazwa by'imibiri y'abagenzi babo baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba yamaze kwambutswa umupaka, iri kunyuzwa ku butaka bw'u Rwanda kugira ngo inyure muri Uganda aho igomba gufatira indege yerekeza muri Afrika y'Epfo. Amakuru y'iyi mirambo rero ariyo duhise twerekezaho nuko imirambo y'abasirikare ba Afrika y'Epfo 14 bapfiriye ku mirongo y'imbere ku rugamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanyijijwe ku butaka bw'u Rwanda uyu munsi tariki 7 z'uku kwezi kwa kabiri mwaka 2025. Iyi mirambo yanyijijwe ku mupaka munini w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uzwi nka Rakoronishe ahagana saa 6 z'amanywa, itwawe n'imodoka z'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo MONUSCO. Nyuma yo kugezwa ku butaka bw'u Rwanda, imodoka zitwaye iyi mirambo zakomereje ku mupaka wa Cyanika aho zigomba kwerekeza i Kampala muri Uganda mu rugendo ruza gukomeza rujya muri Afrika y'Epfo nk'uko amakuru ingenzi atugezeho akomeza kubivuga. Gusa ku rundi ruhande hari indi article ikomeye cyane ivuga ibikomeye ku bugambanyi MONUSCO yakoreye M23 n'ubugambanyi bukomeye ati MONUSCO yarekuje abasirikare ba leta FARDC bari baritanze mu gihe cyo kubohoza umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Goma ndetse n'inyeshyamba za FDLR, ari nabwo hasotsa amakuru akomeye muri 23 ko bafashe 5 muri bo ndetse kandi bafatanywa intwaro, aho bivugwa ko MONUSCO yabagambaniye